Ukoliko spadate među one ljude koji uživaju u prazničnom raspoloženju, koje donosi i Nova godina i Božić, onda ste, pretpostavljam, već počeli da razmišljate o idejama za ukrašavanje doma za predstojeće praznike. Mnogo lepih uspomena iz detinjstva je vezano za pripremu i iščekivanje novogodišnjih i božićnih praznika. Deo toga je svakako pravljenje ukrasa za jelku i njeno kićenje. Ideje za novogodišnje ukrase možemo dobiti ukoliko samo prođemo pored nekog izloga u gradu koji već polako nagoveštavaju dolazak 2016. Međutim, većina nas razmišlja o tome kako da sa što manje novca ukrasi dom za predstojeće praznike. Kako je to moguće i koje nam savete ovog jutra daje arhitekta Marijana Kaštelan. Upravo ćemo sada saznati. Marijana, dobro jutro. Dobro jutro. Dobrodošla. Bolje vas našla. U prazničnom raspoloženju. Tako, mi još nismo okitili jer čekamo tebe da nam daš neke savete. Evo da počnemo odmah. Koliko treba obratiti pažnju stvarno na kićenje jelke, da ne napravimo neke velike greške. Da li uopšte greške prilikom kićenja i ukrašavanja doma može da se dogodi? Ovako, s obzirom da je Nova godina vreme slavlja i vreme kada je cijela porodica na okupu, onda do grešaka nekako ne može da dođe. Veseli smo, pa nam promakne tako. Mislim, u suštini savjet je jedini koji može da se da se ne pretera, ali Nova godina je, pa opet može da se pretera. Ono što je glavni, da kažem, adut u svakom domu, to je naravno novogodišnja jelka. Pored toga treba obratiti pažnju i na ulaz. Takozvano, znači mogu da se okite vrata. Da nagovesti da je vesela kuća. Da se nagovesti nešto nekim lepim vencem i da se naglase prozori. Nekim lepim svetiljkama koje su također ukrašene zelenilom, znači između nekog zelenila. Da pomenemo šta je moderno trenutno, šta nam to dolazi sa zapada ili možda sa istoka. Ovako, zanimljivo je da Pantone institut za boje je juče izbacio, on svake godine izbacuje znači jednu boju godine koja obeležava, da kažem, ajde u dizajnerskom svetu, modnom, u dizajnu interijera, u modi, u dizajnu tkanina. Kao čitavu godinu ili novu godinu? Čitavu godinu, znači 2016. Po prvi put su oni juče odabrali ne jednu, nego mešavinu između dve boje. E sad, jako je zanimljivo zato što po prvi put je odabrana boja koja je mešavina između dve pastelne boje, to jest pastelne pink nijanse i pastelne plave nijanse. U čemu je njihov odgovor? Zašto je ta boja odabrana? Zato što brz tempo savremenog načina života u stvari je pokazao da ljudima je potrebna boja koja ih psihološki umiruje. A balans između te dve boje predstavlja nešto što čoveku treba da bi pronašao, da kažem, ajde spoj svog uma, tela i duha i našao se u nekom balansu, da kažem. Bar kad je kod kuće ili kada gleda tu boju. E sad, nadovezala bi se samo zato što postoje, na primjer, jelke koje su u bojama, plastične jelke. Pretpostavljam da je to bilo jedno od pitanja. Znači, da li se koriste plastične jelke i dalje? Tako je. Da kažem, malo avangardni dizajn doma može da onako prihvati jednu pink jelku, ali svetlo pink, na primjer, ili belu. To je onako što se... Bela se već pojavila nekoliko godina već. Bela se pojavila onako već nekoliko godina trend, ali ova svetlo pink je onako sa nekim detaljima koji su isto utopljeni u tom tonu, onako za malo neki ženski stan, da kažem, ajde, zanimljiva kombinacija. A plastične jelke... Da li smo za plastične ili nismo? Ako već mora bude pink, onda je nemoguće naći prirodnu pink ili plavu. Nemoguće. U suštini, moj neki stav je da je najlepše i onako najlepše za dom je da postoji ta prirodna jelka sa busenom i da ona ima onaj svoj karakterističan novogodišnji miris koji nas sve podsjeća na detinjstvo i na neko onako lep osjećaj koji je lep u kombinaciji sa mirisom kolača koji se peku uvijek za Novu godinu. Tako je. I onda posle tu jelku možemo da posadimo ili ispred zgrade ili ako živimo u kući ispred kuće pa onda sljedeće godine da se ona okiti u dvorištu ili u bašti. A što se tiče plastičnih jelki, zanimljiv je jedan trend koji se pojavio, a to je da se grančice od plastične jelke zakače na zid u obliku jelke. Znači, dole su onako malo duže. Da, ako se raspada, zakačiti je na zid i onda je ukrasiti ukrasima koji su onako različitih boja. Također je zanimljiv trend da se u obliku jelke naprave police na zidu. Male poličice na kojima stoje pokloni. Ili da jelka prosto postane jedan... Da ne bude znači poklon ispod jelke. Nije poklon ispod jelke, nego je na polici. Da deca ne mogu da dohvate. Da, ali polica simulira jelku, a ne trouglasti karakterističan oblik. I onda šta je još onako nešto što je interesantno?
interesantno je da, na primjer, u dekoraciji stolova, da kažem trpezarijskog stola, koji je onako glavni neki detalj za nekom trpezom, da se pojavio taj dekor koji je prirodan. To jest prirodne grančice koje su ubrane, bukvalno i neke bobice koje su samo ukrašene po nekom tračicom ili po nekim onako diskretnim ukrasom. Onako neki minimalistički nature look. Znači, pored gude i ruske salate da stoji i po neka grančica. Da, i po neka grančica. Dobro. Sad su aktualne i slave. Šta poneti kao poklon, kako ukrasiti za slavu? A da opet, pošto smo, evo, Sveti Nikola je tu, pa se nekako dodiruje sa Novom godinom, a da ne moramo mnogo da pravimo velike pretumbacije po kući. Da, zanimljivo, na primjer, za Svetog Nikolu, meni je jako lep poklon, ja se izvinjam, božićno drvo, koje onako u nekom natur dole papiru može jako lepo da izgleda. Znači, može potpuno, da kažem, i domaćinu može da oplemeni dom. A što se tiče same dekoracije za slavu, ja sam tu, da kažem, ajde da ne treba tu nekako preterivati i da treba biti u skladu sa onim bojama koje se u domu onako i nalaze. Da li treba da se nešto tako tradicionalno uradi ili da budemo opet shodno vremenu u kojem živimo? Kao što ćete vidjeti, postoji jedan modern primer gde su napravljene zvezdice od bakra i u okviru te zvezdice se nalazi jedna lampica kao svetiljka. I sveće, na primjer, su jako lepa dekoracija. I, na primjer, šta je još zanimljivo, venci, kao onako venci, da li od svežeg cveća, pa, na primjer, venci se postavljaju pored toga što mogu da budu na ulaznim vratima, mogu jako lepo da izgledaju na prozorima i mogu jako lepo da izgledaju na ovim klub stolovima. Da kažem, ovde bi jedan lepo. I pošto je Sveti Nikola, mogu da budu i neke barkice, neka vesla, pošto je zaštitnik pomoraca i to. U suštini, što se samih boja tiče, da kažem, ajde, tu nemamo i samih ukrasa, tu nemamo nekih velikih ograničenja. Postoji opet jedan trend tih geometrijskih ukrasa koji su u obliku kao malih dijamantića, kockica, pa, na primjer, drveni ukrasi su sada jako zanimljivi. I tekstil, onaj fini kao tekstil, pa su onda isječene neke zvezdice ili neki novogodišnji irvas ili nešto tako. Ili neki smajlići nasmejani kao Happy televizija. Da. Da bude onako sa smeškom. To možemo i na jelci da napravimo onim ukrasima. Može, da. Nasmejanu jelku, pa preko toga stavimo božićno drvo. Ili pored. Tako je. Hvala ti puno na gostovanju. Imamo li još nešto od trendova da spomenemo? Pa ja mislim da smo sve onako pretrčali, da, brzinski. Pa ništa, vidjet ćemo onda se onda sledeće ili one tamo nedelje, pa da vidimo se spremamo za Božić. Uvijek možete da se inspirišete na internetu, da kažem, ima dosta stvarno inspiracija vezane za Novu godinu. Ali opet to da nađemo negde sklad sa džepom. Da. Hvala ti puno na gostovanju. Nema na čemu, hvala vama. I na savetima. Nadam se da je bilo korisno i lepo. Siguran sam. A mi nastavljamo naš jutarnji program.